Dobrodošli dragi moji, ako volite brze i jednostavne recepte sa malo sastojaka, definitivno morate probati pitu sa tikvicama. Potrebno su nam naravno tikvice, ja ovdje imam 6 manjih, a vi možete koristiti tikvice iz vaše bašte, na primjer 2 malo veće. Ovo su jufke od marke Yummy koje već godinama koristim i sa kojima sam jako zadovoljna. Vakuumiranu varijantu možete kupiti u Austriji u većim supermarketima, u opisu videa imate sve informacije, a ovo je svježa varijanta koju sam kupila u Bosni i zamrznula. Osim toga za začinjavanje pripremite so i biber. Ako me već duže pratite, primijetili ste da za pripremu pite sa gotovim korama uvijek koristim sprej bocu sa vodom. Voda jednostavno pomaže da vam pita na kraju bude lijepo sočna. Alternativno koristite kist ili jednostavno jufke pošpricajte prstićima. Osim toga ovdje imam suncokretovo ulje, pleh i kist. Prvo pomastite pleh pa se pobrinite o tikvicama. Tikvice dobro operite i odstranite krajeve, fleke i napukotine, a ljuska se ne guli. Zatim ih izrežite na što sitnije kockice, ručno ili kao ja pomoću sjeckala. Ovo sjeckalo stvarno volim da koristim za pripremu raznih pita kao na primjer i krompiruše, zato što su baš sve kockice iste veličine i lijepo sitne. Začinite solju i biberom i dobro promiješajte. Jufke izvadite iz pakovanja i izrežite na veličinu kalupa. 2 cijele lijepe jufke stavite na stranu jer će nam kasnije zatrebati i obavezno ih prekrijte kuhinskom krpom kako se ne bi isušile. Stavite prvi list u pleh, pošpricajte vodom i uljem, zatim slijedi drugi i treći list i s njima radite isto. Znači na dnu imate 3 jufke. Treću jufku pospite tikvicama i pomastite, a ovaj postupak ponovite sa preostalim jufkama i filom. Pošto se s vremenom uz zdjeli sa tikvicama skupi dosta vode, obavezno ih malo odcijedite. Sad slijede one 2 jufke koje ste na početku stavili na stranu. Stavite ih tako na pitu da se u sredini preklapaju, a i da strane vire preko pleha. I ove 2 jufke pošpricajte vodom, a rubove utisnite nožem među slagane jufke i rub kalupa, tako pita jednostavno izgleda urednije. Pitu pomastite i stavite u zagrijanu rernu na 200 stepeni i vrući zrak ili 220 stepeni gornji donji grijač otprilike 35 minuta. Nakon tog vremena je nožem ispuckajte na nekoliko mjesta i sad je možete zaliti vrelom vodom, ali samo malom količinom ili kao ja vrhnjem. Vratite je u rernu na još jedno 5 do 8 minuta. Ovo je za mene definitivno najbolji dio, znači kad režem nožem i osjetim kako je pita lijepo mekana i sočna, ljudi moji, to je tako lijep osjećaj. Pita od tikvica je jako praktična jer je možete servirati toplu i hladnu. Ja na primjer je više volim kad je hladna.
Iskreno se nadam da će vam se recept dopasti, a ako vam se ovaj video dopao, dajte mi jedan like, pretplatite se na moj kanal i posjetite me i na Pinterestu, Instagramu i Facebooku. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo u sljedećem videu.